Ćao svima, moje ime je Marija i bila sam korisnik NLB OK kredita, zahvaljujući kome sam uspjela da odem u Ameriku i istaknem jedno fenomenalno iskustvo. Kredit možda pomogne mnogo, od tog novca možete da pokrijete sve, a zaposleni u banci su vrlo predusetljivi, a i vrlo uviđajni. Uputili su me u samu proceduru, detaljno su mi objasnili sve opcije koje imam, a i s druge strane pomogli su mi u toj situaciji kada mi je bila potrebna ta stručna finansijska pomoć. Savjetovala bih sve studente da iskoriste program koji nudi boravak u SAD zato što je to jedno fenomenalno, ali vrlo i nezaboravno iskustvo. Dobro je što možete da zaradite više novca, a jedan dio novca da iskoristite za otplatu kredita. Ovim putem da pozdravim Dunju Pešić koja je bila tu kada mi je bila zapravo najpotrebnija i ovim putem joj se zahvaljujem sve što je uradila za mene. Hvala ti.